Hello guys, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, make sure you give a big thumbs up, like, share and subscribe. So it's me, Meghalaya Shillong to do again. So mtasi milik ay siya living root bridge. Timintang po ni dukan dengan Bam Joshua nomor ba ngatan. Yeah. Later. So kani kadai ka first cement factory mo po Meghalaya. Te kum kini ki surok mo nga she sotonat haban record nomor paki itanat palat hamtam le dapit akmat lade te ngla sakut blok hang ni nga israi ba kani ka trok na ibang ra phang ni bu na shedin tama wat du ma tang papit na din ruk iskuny ha kichaka. So yes, I like it. 3 hours later. So finally, mintang la poi hang ni hash nong terna but kani kadai ka parking area mo ka heb ha. Te POEM ne u deng se te kidi ar potong ka kan ban yok karshan la ya itu ki step. Te yes, welcome to Terna Ilaka Tourism. Hello guys, so finally nga poi hang ni hadot ka terna and this is the first step. Kita hadu lai hajar sang spa step hoy. So this is the first mo ngan yai mentabaro ini. So finally let's see. So outfit check. So outfit today kadai black and white and shorts because shit pelat so hak hong kum again. I'm excited again. I'm very excited. Namar ba first time to mo who doesn't feel that excitement. See the shop pan also there on the way. The pilaya if you there. Laban kait ban bam. So guys, kat ba pidang taksi ya em kalong pengat bah kan. Bagislah. Ki hap hak li jongaru. Te buat hagislah. Te amor aku meno. Shua ban ya hero ngalating lupa namar balai ba. Ki ong ba dade ba la push po. Kita kinyuk kejat jong pi tinggal lateng. I'm so scared ngalong kalong dik kumbali ta exam ngating hero yom poi yom laki sujrong lo. I mean you sakut stay. Sabak wala stay. Hap hipa ban let's stay. Ban best ka video jong amo. Snyu te lak tor pandu menin hi bang ale jing lai so ta kada ngawan poi kumne. So ngamut chingu ban kap snyu ala kwa plat ban kap tang ba. Tip salong hi kum puri blai. Oh, Hello. how was it? It was very hard, Oh, okay. but we have a lot. Yeah, you can say hi. Hi, Okay, say hi. Israel. So the pila poi hang ni wat klet mo ban shando nama pet jing itanat go view hang ni so good and so pleasant. Baik, jika berat ngit room dah sudah plastik taki botol sudah TPE em kini kiberiu kini em ki shai up kan mana bapang bamlak ki ushu ki kira kan sejrong ki simpisa pan. So nga ada biaya menta 3,000 steps. There no change. Ngampat kata-kata le lang biang hi. Try dala kiu try. Long hapor ba here ngas tu hi ba kenyu mala 1% 2% hanga. Tang ba dala kiu try kan ha because tang ba here dang kenyu mala dala kiu le te. I can't explain te. Ngai ibon ki bala kiu ki hap shong ki la i type ha. So mentang ala poi hi stang 200 step ne 300 step dengan yai. And here I mean finally kita gi step bang o mani 30 steps 300 steps thai ngalawan. And there's two way nang to go away but nang to go away. So nang ne da go away ngam tip ra 3 minutes only shito ito hang to. And kalau yang pat ka day I don't know how much more minutes we have yet. Nga ada biaya hadu chicken ta hang ni te ngam long berusuk ra nga kita jonga laki bet gak tersan bah. So after 1 hour of walking, so I finally took a rest for at least 1 minute 2 minutes. Yeah. So this is the first bridge of this Terna village.
So this is the first bridge trong Hanong Viet mo. Kaya like view menta. I'm so excited. Te kani ka jingkin em menta kadang don under construction tengim yo ara banyai tengi yai be napo. Oh, magigna ha na ka oh. Ya kamien ngim la sau thu đây linh lấy tiếng nghi là kuasa kakendo. Hey baby call me nga ong up se ba ie banga dang kling tiario nga shatim hamei. A few moments later. So shawan poi hatu ka living road bridge habi ai sha kani ka ting ba he hang ni te phiap siu shwaru ma ban rung. Finally, ngalapoi hang ni ha living bridge bun priu bahasi. Bun priu pula mi ora ban lai ro. Ni jing bon bring expect ban langkum ne hadur tang ba dala wan pat real life pat te nama bon bring pat kan ibang syura wan shanduru ngala israi pat dan stok away to what to do no ngahap hiban shandur pat at least pan sa chicken mau lede. Shubare ngako idnon haba habi ladem lut kamon la shubare ngako idnon haba habi ladem lut kamon. A few moments later. Ni pek kini ki deng pi jing bon hang ni ki sut thit pe shadow shapo lang baki ni kan bakas scam ketika living bridge long i connect bete so ngam don kam ban batai bahan ma tayu ilupai te jing best in thau blade ma te kawi ba flop bala bun breu menta han rate best pe kedok haru la he bhang ni te let's see what's happened to me. Help me! Help me! Oh my god. Ngam lạ đây. So finally, I'm so happy but dalam beri makan ada waktu duma. Bayo ipat dah kemat jong ketika living bridge over there. So bang mata. Menta kalau kampan ngat hi nama apa? Ayo yu jaru. Te kasingiru kalau kamdom kemudian ngat. So kumbang ong tapi one shade ban like yo sunburn pia ban tak sunscreen back. Otherwise the skin jung phi la yap. Dan hi ke dukan hang ni dan si ketika dukan kemat jong kan ke living bridge baik ketika dukan kan ki yo lebara ki so ki megi ru ki di de jaka shangkar don best tok har bahe best bun priu it's I can't explain ke bun priu ni and go away em kita kar sudah dan kasih re lai duna kasih tang tip kan lumut ya. Wala tang shisenyo ji kataro hap deng lang ti kadur kman balong mapi ken mau benyaman kasngi. Ni pet jing shit pet hadu bau sirut madang sling hadu kan ne pet hadu berangam ro ele dema hadu kata jing shit. Oh, kan ikat thama jing sha karadeng am yo record sure ta kada jing sha karadeng da. Ni jing best ukso. But ish. One eternity later. Finally, guys, we are out from this place called Living Bridge. Bun Bruham ikop syura badej pok klau ikumba desha PB
Waktu itu mah pergi ke mana teman beliau. So kani kadai ke homestay mah badan be hanong riat berkahe baru. Anya tu khalaya pisah pangkat WhatsApp, Instagram, kunjuru EFB kadai kajing tanjong kajing biar kajong. Hey hello, how are you? Oh hello, what do you do? Kulo kirong, shalom kisah, badang kisah. A few moments later. Dan riat pelan layak khe layak bam. So mentah mo nganang wat jaka ban yo bam jamo jaka bapan ngat namar basit pelate ban wat hi ka bakham long aram ro ban syong te yes nga record be hang ni namar ba nga iskun pelat kini ki jaka ni ki mau nol bakhuj ha ki mau bam jodam ru tu mo chani long ko ro bakhuj. A few moments later. मेरा दिल तुम्हारे लिए तरसता है मैं कैसे जीऊं इस दुनिया पे मेरी जान तेरे बिना मन से mengapa terang berkata. So mentas ngi ngarat tang sok bat jado bat do nyang tang ba amde kumlas vlog mo ngarang at least kana rak tung khambang jam ha mentah te khamblat hi kindet nama bang tung mlo tang ba best part ngam. Look at the taste. A few moments later. Finally guys, oh senyorut mah. Ada sum, ada berbeza, kadang ilami yang tu, tiga pada best part. One eternity later. Finally ngadap kiu biang gitu ki lah jarton spa step bat ngam ring shoot namar balak thai plat. So this is the end of my video guys. Thank you so much for watching till the end. I hope so you like my vlog. Then if you're new here, make sure you give a big thumbs up, like, share and subscribe. And my new video will coming soon every 1 week, okay? So one video, 1 week. Thank you.